I might chip outs, man. I got this, yeah. Bio jednom jedan Mercedes V203 AMG dizel, a da saznamo zašto je jednom bio i nikad više neće biti, pretpostavljam, ostanite uz nas u ovom klipu. Dizelski rat između brendova počeo se voditi pa negdje možda sa sredine 2000-ih godina i vodi se dan danas, iako dizeli polako, ali sigurno izumiru. A taj dizelski rat, rekao bih da je krenuo sa pojavom BMW-a 535D, koji je bio fabrički auto sa 3.0 M57 motorom sa dvije turbine i, ukoliko se ne varam, 270 konja. Od tada proizvođači polako počinju da strijeme ka tome da naprave dizela jako moćnog. Tu je bio i V12 TDI Audijev, a isto tako par godina ranije svemu tome prethodio je ovaj auto. Vrlo rijedak primjerak i jedini, pazite sad, AMG dizel, znači jedini auto koji je u dizelskoj varijanti izašao iza Falterbacha. Radi se o motoru faktički 2.7 CDI OM612 koji je proširen na kubikažu 3000, odnosno na 3.0. Odrađene su mnoge prepravke motora o kojima ćemo kasnije pričati i auto sada isporučuje nešto više od 230 konjskih snaga i 540 Nm. Inače, ljudi, ko je 80-ih godina uopšte mogao da pretpostavi da će 2002, 3, 4 neko doći i pohvaliti se, imam brzog dizela, dođite provozam, vidiš kako ide ono. Tada je to bilo potpuno nezamislivo jer dizel tehnologija sa indirektnim ubrizgavanjem je bila toliko slabašna da motori uopšte nisu mogli isporučivati neke velike snage. Naravno, bilo je pokušaje i 80-ih i 90-ih godina da se napravi brzi dizel kod različitih brendova, ali sve je to bilo onako bezuspješno. Ali sa dolaskom 2000-ih godina i sa common rail motorima, taj san postao je java kroz ovakva auta. Šta je bio problem ovog konkretnog modela i zašto je ovaj model? Mislim da sam našao informaciju prodat u nešto manje od 1000 primjeraka u 3 varijante. Sport coupe, obični sedan naravno i karavan. U pitanju je cijena. 49.000 eura u tadašnje vrijeme bila je cijena koju ste mogli platiti. 5-6 hiljada ste dodali, kupit ćete Audi S4 sa V8 motorom i 340 konjskih snaga. Za 10.000 više kupujete BMW M3, sa 10.000 više kupujete C32 AMG, benzinsku varijantu sa kompresorom ovakvog istog automobila sa kojom ovaj auto inače dijeli kompletno vješanje. Morao sam odraditi malu promjenu kadra da bi vidjeli kako auto izgleda sa strane. Uz ove 17 AMG FL zaista izgleda prebrutalno, a visina nije toliko korigovana u odnosu na običnu C klasu. Možda je malo spušten, iako ima vješanje od C32 AMG, znači sa njim dijeli vješanje, jer je ovo AMG model. I napravit ćemo malu paralelu s običnom C klasom kroz ovaj klip, jer od 2012. moja familija posjeduje običnu C klasu 220 CDI iz 2001. godine, tako da ćemo napraviti neke male paralele. A ovaj auto također ima kočenje od C32 AMG, 300 mm diskovi su naprijed, kao i ojačanje školjke koje je dobio C32 AMG. Boga mi ljudi, iskreno da vam kažem, ja kad pogledam ovu C klasu, a i Rade koji snima je iskomentarisao kad smo stigli, dobra je veli prika, dobro izgleda, Boga mi dobro izgleda od naprijed. A šta je razlog svemu tome? Razlog su prije svega, ja bih rekao, ne branik koji je od AMG-a, nego farovi. Zato što farovi u ovoj Big Xenon varijanti dođu totalno providni. A kod pri facelift varijante C klase V203 imate one farove koji stalno zamagle, koji izgledaju nikako, koji su katastrofalni. A naravno tu i branik koji sam pomenuo, koji onako baš odvaja auto, iako ovdje fale one hromirane lajsnice naprijed. Vlasnik je tek uzeo auto i autu treba još dosta ljubavi da bi se doveo u savršeno stanje što on i planira da uradi, jer ovaj auto zaista to zaslužuje. Ajde sada da pođemo da vidimo auto ovamo sa strane i šta je to što je različito još u odnosu na običnu C klasu. Naravno, to su felne koje sam pomenuo, retrovizori su, rekao bih, isti sa ovim indikatorom u njemu, a različite su bankine koje ovako
u donjem dijelu daju jedan poseban izgled ovoj C klasi, ali ono što ga najviše odvaja od obične C klase je ova oznaka ovdje. C30, CDI, a onda ovdje imamo oznaku AMG. Ono što možete vidjeti na mnogim džiberskim Mercedesima ovog doba, što se kaže, svi živi stavljaju te AMG oznake na svoje Mercedese, pa čak i Mercedes sam na svoja auta, na dizele obične stavlja AMG da piše pozadi. O čemu se radi? Ljudi, kvarite brand, kvarite utisak totalno. AMG modeli trebaju da budu nešto zaista posebno, nešto što je ovaj auto. A isto tako, evo, kad smo ovdje nazad, ono što je različit je ovaj zadnji branik, tačnije ovaj donji dio se najviše razlikuje, a ispod ovdje viraju i tipovi od auspuha na kojima piše AMG. Inače, cijev na ovom autu je FI 76, tako da je ovaj auto spreman za tuning na skoro 300 konja lagano. I inače, još jedna jako bitna stvar. Momak koji mi je ustupio auto na snimanje je iz Beograda. Ja ne bih znao uopšte da je stigao, da se on sam nije javio. Tako da ovim putem mu se jako zahvaljujem što mi je ustupio i učinio veliku čast da snimim jedan ovako rijedak primjerak iz redova Mercedesa i Affalterbacha. Ali ljudi, da bi saznali kakav je ovaj auto zapravo u praksi, jer ovo sve do sada je bila teorija i priča, moramo ga provozati, a ključevi koji vode do sreće su u mojim rukama. Krećemo sad. I evo nas za volanom C klase C30 AMG. Ono što primjećujemo u interijeru odmah je tabla na kojoj piše 300 km/h. Da upalimo auto. I čim ga upalite, na OM 612 petak, čuje se zvuk, automatski znate da je to taj motor. Kogod je vozio ova auto tih godina, zna šta je u pitanju. Što se tiče menjača, ovaj motor 3.0 proširen i uparen je sa običnim petostepenim menjačem 5G Tronic 7226, koji realno u ovoj varijanti, makar kod ovog auta, imam osjećaj da šalta brže. Znači da na ovom tip Troniku nemate neki odaziv što se toga tiče, ali mislim da menjač kao menjač, sad sam provozao auto jedan krug do gore i do dolje, mislim da šalta brže. Naravno, rekoh, tabla 300 km/h. To je slučaj kod pre-facelifta, jer mi u ovom slučaju vozimo pre-facelift varijantu C30 CDI AMG, koja ima ovu stariju ovdje multimediju. Inače, sve vam je jack na jack, kao što je rekao vlasnik prije. Možete da prebacite novu multimediju, ništa se tu previše ne razlikuje. I naravno, možete ugraditi tablu od facelifta, koja je 900 €. Ali je možda je ljepša malo, ali na ovo je ugravirano 300 km/h, tako da kad ga nabuđite na 350-400 konja, da možete ispuniti tablu do kraja, što se toga tiče. A moji prvi utisci kad je ovaj auto u pitanju su bili sljedeći. Stisnuo sam gas van kamere, sad naravno tu smo, vozimo se ja, vlasnik i Rade snima. Moji prvi utisci su bili da ovaj auto ide. Evo, odmah pali sistem i to sa 60 km/h, četvoro u kolima, bez ikakvih problema. Vidi se da ima dosta tog obratnog momenta, 540 Nm za auto koji je otprilike težak oko 1550 kg, ja mislim uopšte nije puno, tako da se definitivno osjeća. I još jedna stvar koja mi se dopada, auto je petak i vrti 4500 obrtaja, iako mu je maksimalna snaga od, čini mi se, 231 konj na 3800 obrtaja. Tako da definitivno ima neke sličnosti sa mojim autom, koji je isto tako petak 2.5 turbo dizel i koji ima, ajde da kažem, sličan blok u odnosu na taj 2.7 CDI od kojeg je ovaj auto potekao. Kako se lijepo vrti ovaj petak, ljudi, to je nevjerovatno nešto. A glavno pitanje koje sam postavio sebi prije nego sam sjeo da provozam ovaj auto je da li bih ja platio ovaj auto 49.000 € kad je bio nov. Da li bih ja pošao u AMG, odnosno Mercedes, i rekao baš mi ovaj auto treba, baš njega želim da kupim. Ja kao ljubitelj dizela, ajde da tako kažem, buđin dizela, i zaista obožavam ih. Obožavam jake dizele. Ja bih, iz razloga što je ovaj motor takao AMG.
proširio ga je sa 2.7 na 3.0. Vjerovatno su oni čačnuli tu i glavu, stavili su jaču turbinu, stavili su interkuler na vodeno hlađenje, velike usisne cijevi, Auspuff FI76 kompletan, taj auto je spreman da ide na preko 300 konja lagano. Tako da u tom momentu, uz sve ovo što sad znam, lagano bih pošao i kupio ga iz razloga što volim dizele. Ja nisam jedan od onih tipova koji, znaš kako brate, kupit ću dizela, trošit će mi se litara i bit ću najbrži u grad i stavit ću AMG oznaku na gepek. Nije to u pitanju. U pitanju je unikatan model koji se proizveo u, kao što sam prije rekao, možda čak i manje od 1000 primjeraka, tako da ne možete mnogo ljudi da sretnete. Čak šta više, mnogi će pomisliti, vidi ovoga seljaka, stavio je AMG oznaku pozadi na gepek, jer ne razumiju se, neće primijetiti te suptilne razlike u branicima, u bankinama, u interijeru, ali boga mi kad uđe pa sjedne za volan i kad da gas, plus kad vidi ovu tablu ispred sebe 300 km/h, sigurno da će da pomisli da je nešto ozbiljno kao što jest. Evo ga, mrda vrat, znači to je osjećaj koji možete imati samo kod dizela. Izlaz svake krivine, ako date puni gas, auto pali sisteme, definitivno. Evo, čujem već gume kako škripe. Tako da, zaista bezobrazan auto. 100 km/h sa 60, bukvalno čim date gas na stop. I još jedna stvar, jako direktan auto na volanu. Ja imam kući, kao što sam prije rekao, 203, 220 CDI, koji, moje neko mišljenje, ne može uopšte da se poredi sa ovim autom. Prije svega zbog motora, a onda i zbog vješanja, kao što sam rekao prije, vješanje je pozamljeno od AMG-a, tu su i strukturne razlike u strukturi školjke, tako da definitivno sve to se osjeća i daje jedan paket koji je zaista jako dobar. Kad je u pitanju interijer ovog auta, ajde kratko sam se osvrnuo prije na tablu koja ga odvaja od običnog modela i otprilike to je to što ga odvaja uz ovu ručicu na kojoj piše C30. A kompletan interijer ovog auta koji mi je momak doveo na snimanje mi se baš sviđa zato što je kompletan crni unutra i mislim da je to najbolja kombinacija za ovu C klasu. Možda ljeti nije najbolja opcija, uz crnu boju auta je unutra pakleno, ali ovako za vidjet je najljepše. Kao što ste vidjeli, auto smo izmjerili od 0 do 100 jer za više od toga nismo imali prostora, ali ono što smo napravili grešku je, auto smo izmjerili nakon što smo ga nekoliko puta provozali gore dolje, pun gas, tamo ovamo, a auto ima jedan problem za sad, vlasnik ga je, kao što sam rekao prije, tek kupio i tek treba da mu pruži mnogo ljubavi i mnogo para jer je za ovaj auto sve mnogo skupo, ali u planu je da se promijeni pumpa koja vrti vodu kroz taj, ajde da kažem, interkuler koji radi na vodeno ohlađenje. Bukvalno vazduh prolazi i sa strane imate dva kola kuda prolazi voda, a tu vodu vrti ta pumpa koja je crkla i samim tim auto nema adekvatno hlađenje usisnog vazduha, što je pogibije za jedan dizel, turbodizel motor i bukvalno mu fali pola snage. I sa tim išao je 748, kao što ste vidjeli, od 0 do 100, fabrička specifikacija je 6,8. 0,6 je, znači 0,7 je odstupanje otprilike, tako da vrijeme je moglo biti dosta bolje, jer kad sam ga provozao prvi put gore i put dolje ovim putem, na pola gasa na izlazu iz krivina sa 4 u auto, palio je sisteme i blicao je i gicao se i svašta nešto. Sad je malo već stromiji, ali i dalje ima gasa naravno. Inače sve vrijeme snimam auto, obilazim oko njega, pravim kadrove raznorazne, a najjaču stvar nisam snimio, pogledajte. Mislim, meni ne toliko interesantna stvar jer ja na svom autu imam šiber, pa mi nije, ajde da kažem, ne znam šta, ali svima je preinteresantno sigurno. I mnogo ljepše izgleda ovako sa podignutim šiberom. Jedna stvar koja mi se ne dopada, jedna od stvari koje mi se ne dopadaju je to što možete samo parcijalno da ugasite sistem, taj podaktivni vas da radi. Ugasite ovdje na off i on kad krene da proklizava, on ga pali pomalo. Ja sam sad evo iskomentarisao sa njima, brate, ako neko želi da pogine, ne zna da vozi, ako neko hoće da ide poprečke, ako neko hoće da plaća kazne od policije, dozvolite mu to. Dozvolite mu, jer za 49.000 eura morate mu to dozvoliti. Ne možete kupiti AMG model, to je meni baš onako
jedne vrste bezobrazluka su trebali da riješe to da kad kliknete ovo, gasi se sve i nemate nikakvu pomoć više, pa vi radite onda što vi mislite da trebate uraditi, tako? Ali oni su ipak možda malo pametniji od nas, pa znaju da ima neka budala od 19 godina tipa ili 20 koji će da uzme ovo od tate i da ga slomi na volanu prvu krivinu i da će bez te pomoći vjerojatno završiti neđe u banderu, a sa manje od 1000 prodatih primjeraka to bi zaista bila šteta da se tako nešto desi. Auto C30 CDI AMG za mene je predobar, iskreno da vam kažem, i baš sam se lijepo osjećao danas dok sam ga vozio. Proizvođene od 2002. do 2000, rekao bih početka 2005. godine, znači doživio je restyling, kao što sam rekao, ima taj restyling nekih određenih svojih prednosti, ali ono što mi je krivo malo je što nisu se strpjeli do 2006-2007. godine da ga upare sa 7G Tronic menjačem, iako, reći ću, nije ni taj 7G Tronic Bog zna kakav i kraći je malo prenos, a smatram da duži prenos odgovara ovom petaku koji se vrti do 4500 obrtaja, što i nije za dizela onaj svakodnevnica, da ima snagu do 4500 obrtaja. On vrti do 4,5 i ima snagu do 4,5. Danas mi je ljudi bila velika čast i zadovoljstvo da testiram jedan ovakav auto i postojalo je ono pitanje, ne znam da li sam u potpunosti odgovorio na njega, da li bih ga platio 49.000 eura koliko je koštao kad je bio nov. Pa ja bih rekao da bih, jer uz ovakav tuning potencijal, a znajući mene koliko sam lud da bi ja to odmah iskoristio, definitivno bih ga platio 49.000, jer auto ima mnoge stvari koje ga u vožnji diferenciraju od obične C klase i zaista taj motor koji su napravili u Falterbachu sa 2.7 na 3.0 pokazuje svoju snagu čak i u ovom momentu kad nije na vrhuncu svoje moći. Ja vjerujem da će ubrzo biti, jer će vlasnik spremio se već kad se vrati za Srbiju da sve živo rasklopi i da ga napravi da to ide onako kako treba da ide. Iz kojeg razloga sam baš sad htio da ga snimimo, a ne možda sljedeće godine kad vlasnik opet dođe na ljetovanje ovdje, jer ne znam da li će 100% da dođe, a strah me da mi promakne jedan ovakav auto. A možda ga sljedeće godine opet snimimo neka ubrzanja i to, jer će doći sigurno mnogo brže nego što je danas bio. Ono zbog čega mi je žao je što ih u Crnoj Gori nema. Nemamo ni C30 CDI AMG, nemamo ni C32 AMG, nemamo ni C55 koji je u restyling verziji imao V8 motor. C klasa je, što se tiče V203 u Crnoj Gori, onako dosta siromašna, na čemu možemo pozavidjeti drugim državama Balkana gdje ih ima. Recimo u Srbiji rekao mi je vlasnik da misli da ima makar 3, a vjerovatno ima možda i 4. negdje da se krije u nekoj garaži. Tako da ljudi, to je to. Auto je bio predobar danas i zahvaljujem vam se što ste bili uz nas do kraja klipa. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao.